Kumenyetelwa kwemiphumela yolukhetfo lebesolo kulindwe ngalabovu kubebede lusasasa lolungenani. Emacembu etepolitiki bewakhona esiwombeni sekugcina nebetindzaba nekhomishana yolukhetfo esikhungweni semiphumela. Municipalities range between 40% and 60%, with eThekwini being one of the lowest, and Jozini, KZN 272, if you can scroll into 272, being at just over 60.9%. So that's the percentage variance between eThekwini and the highest. Kwehla kwekusekela kwe-ANC ngiko lokube ngundzaba mlonyeni. Kanjalo nekuhlomula kwetimbangi tayo iNkatha Freedom Party kube sematheni. Kulo masipala i-IFP ikhombise inchubekela phambili njengoba yanzise bomasipala lebatophatha. Kanti ke kusekelwa kwe-DA solo kume lapho. Omabili lamacembu kube nemawadi lawathethe ku-ANC. I-EFF nayo isebente kahle kakhulu kulo masipala njengoba yendlule ngisho i-IFP yaba licembu lesithathu lelikhulu kulo masipala. Licembu lelisha i-Action SA ithole tihlalo letine kuleto letingemakhulu lamabili nemashumi lamabili nambili kulomkhandlu. Kanti ke nemacembu lamancane nawo atitholele tihlalo. Lese kubikwe nyalo kuholwa kwabomasipala ngekuhambisana nemacembu lahlukene. Bahlatile bathi kungendeka kube netinkinga ikakhulukati eludzabeni lekwethula kwetinsita. It will be worse with the coalition because when they disagree, one party will move away from the agreement. It's going to be a chaos. Kungendeka kucace kuleli viki lelitako ukuthi bobani labatawuhola kulabo masipala labangakaphunyelelwa ngemalengiso.